Ngathi ngawuyisatanism because i-Illuminati ithe ukuthi ayihluke ku-satanism but iyona satanism kunama category kunama society ahlukahlukene khona nama sacrifices. Okay, 2021 or 2021 2020 suzophela unyaka ahambe aye eGoli ethi uthola umsebenzi. I know ahamba eGoli afike eGoli siyabona lamafoni ningi nje ushuthi izinto ubone into eshuthaze is very expensive. Unyaka usuzophela sathola ukuthi akasekho emhlabeni yabo and only to find out ukuthi isidumbu sakhe asisithole kuze namhlanje hayibo asibuyanga. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Bafowethu ngithemba niyaphila nonke lapha emakhaya igama lami ke ngoSithiyo kaDlamini. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu esasiphelele ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siphinde sihlangane njengoba sikhona lapha. Siyabonga kakhulu bafowethu ngaleso sizathu ke ngiyafisa ukuthi before siqale uhlelo lethu siluvule ngomkhuleko. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu engcwele, nangolomzuzu sinxusa wena ukuba amandla akho abonakale nakulendawo ezisebenzela wona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Touch your people through this conversation ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Futhi siyabingelela. Baba njani? Yaphila kwa baba. Hayi siyaphila mfowethu. Mfowethu siyabonga egcineni sisizatholana. Yes finally. Siyabonga kakhulu mfowethu. Hey mhlamba nje mfowethu but kukuwe. Ngicela ukwenza kanje ukwenza lento le as much as abantu bekubona but kukuwe if uyafisa ukwazeka ekutheneni ukuthi igama ubani mawungasinikeza introduction. Ngicabanga ukuthi igama ngalihayida. Okay mfowethu. Kodwa nje ngidabuka emduba. Okay. Yes. Okay. Lapha nendaweni yakwamsane. Okay. Indawo nje iduma kakhulu yaziwayo. Yes. Ayazumbela umsane. Yeah. Yes. Mfowethu wathi ngithinta sathintana wangihighlighter ngodaba kanye ngestory sakho esathi ukwenzakala kuwena. Mfowethu ngiyathanda nje ukuthi ngaphandle kokupholisa amaseko sivele singene kusona mfowethu. Wawa umuntu othi waba wayithola usujoinile okanye mhlawumbe nje kunikeza kube wena osilandisayo istory mfowethu ekutheneni ukuthi kwenzakalani. Okay mfowethu nje kukho konke ngiyafisa ukubonga uNkulunkulu. Yeah. Khona la khona embhalweni elithi iBhayibheli umusa wakhe wanele bonke. Kunjalo mfowethu. Uma ngibheka la ngisuka khona mfowethu abanye abakulento abaphumi mase bengenile okanye abaphila ukusho ukuthi bayafa. Kunjalo mfowethu kunjalo. Ama agreement usuwenzile uyi-Illuminati le engangikuyona. Ama agreement usuwenzile ufuna wagcina njengoba enjalo. Yonke imithetho yakho uyigcine njengoba injalo. Kodwa mina ngaphunyuka ngomusa kaNkulunkulu. Nangokufisa emuva la ngisuka khona nanokubonelela ukuthi lento ayigcini la iyaqhubeka. Lento yayo le Illuminati. Ukuphazamisa nje mfowethu kancane wajoina ngethanda siyilandele eqaleni. Wajoina Illuminati and kuyijoineni kwakhe Illuminati
uyijoyina kanjani ufakwa ubani noma mhlambe kwaba kanjani ngiyathanda nje ukuthi silandele eqaleni silande up until ize sifike la sikhona njengamanje ungena kanjani Illuminati 2020 ngangenza grade 12 lapho ke matric nodadewethu wayengabambeki nje intombazane ekhulile kuthina ngoba mina ngumagcini ekhaya wayengabambeki nje ehamba yabo umuntu ophumayo nje ehamba engasho uyapi yabo kwesinye isikhathi ubonakala esenamathathu nje abhalwe kulezi indawo lezi amanye ahayidekile evuke kuseni nje ebhali kubhaleke lezi zinto emzimbeni wakhe only to find out ukuthi yena I think wayengazi ngoba phela umqondo wakhe meyiwawuthunjiwe ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi lento yena wayinto ayithola esikoleni ngoba lento ibinokuthelelana ezikoleni ngicathe ngawuyisatanism because iIlluminati ithe ukuthi ayihluke ku-satanism but iyona satanism kunama category kunama society ahlukahlukene khona nama sacrifices 2020 suzophela unyaka ahambe aye eGoli ethola umsebenzi I know ahamba eGoli afike eGoli siyabona lamafoni ninike nje ushuthi izinto ubone into eshuthaze is very expensive futhi wayesethola umnyeni ongasho kuyona le because ezinye izinto wayengayikhuluma ekhaya singeke singabantu abakholwayo abasindisiwe ke nje wayengekwazi futhi ukuhlala nathi kanjalo hayi then ahamba eGoli lokho manje siyabona lamafoni zonke izinto nje lezi ekhombisa no lo muntu siyamanje ukuthi usuka kiphi background emakhaya siyahlupheka kodwa why manje esenanje bona sihamba ngemoto kanjalo unyaka usuzophela sathola ukuthi akasekho emhlabeni yabo and only to find out ukuthi isidumbu sakhe asisithole kuze namhlanje hayibo asibuyanga 2021 ngathola umsebenzi eRichards Bay kusebenza isitolo engisisho igama 2022 ngathola umsebenzi eStenga ukuthi ngapromote ngoba ngangumuntu osebenza eBakery obhaka izinto futhi kwakushoda umuntu ngale ngasengiswa khona same store same store hayi ngithola umqasho ngihlaleke lo mqasho loyo lo sisibese yafika ngephupho it was a dream efike ngephupho usisi wami lo ngasekho afike ngephupho ethi unjani ngithi ngiyaphila uyazi ukuthi mina ngikhona ngifile ngithi mina mfowethu ngiyazi ukuthi khona awusekho emhlabeni yize ithambo lakho ngaze ngilibone okanye into engidelisayo ukuthi awusekho kodwa savele emaphoyiseni asitshela ukuthi no isidumbu sakho asitholakalanga but uyisini waba umuntu odlulayo emhlabeni kodwa sazi kwenzakala kanjani hayi ke angichazele ukuthi no manje yena usesentini indawo esesentini sesentini uyasonta kunehholo layo lento le Illuminati sentini I mean isonto lakhona where people join there abantu abajoyina khona hayi angitshele nje angikhombise nento ezobucwebe izinto nje light ngalendlela ukuthi uyazi ke baba ukuthi inhlupheko nendlala iyawuvala umqondo manje ngiseBakery la ngihola imali encane lo muntu ngikhombisa lezi zinto ukuthi uyaphila hayi lihambe leliphupho liphele then futhi wafika 5 times manje washaya 7 times manje washaya isonto elokho efika and angilitholi ukuthi ubaloke enkonzweni because uyazi isitolo ukuthi nje always working yes angitholi ukuthi ubaloke esontweni afike nangosuku lwesibili lento ungazi ukuthi mhlawumbe angazi noma mhlawumbe it's a dream kodwa akulona iphupho into ereal ibonakala ingathi real so ke afike athi mfethu ngiyafisa ukuthi uze la ngikhona manje ngisendaweni ethile sentini kanje ufike khona kunomuntu othile ngizomthuma kuwena uzogcina ufikile lapho hayi angivumi futhi mina ngimphendule kodwa lento ziyenzeka ngithi mina hayi okay anginankinga hayi following day ngingenelwe imali lokuzana nekhadini
imali 1000 rand ne message engingayazi eshoyo ukuthi gibela kusasa uye Sandton uyohlangabezana nosisi wakho uyobona usisi wakho la athi ukhona khona ayithi mina sho lanto iqiniso yazi lo muntu shutha akafanga khona hayi no gibeleke kusasa ngireport emsebenzini I won't be available kusasa nginendlela engithathayo ebalekile yes ngihambe ngiye khona elokhuzini eSandton hayi ngifike khona mangifika laphana ngifona le number ke manje le angithi bafike bangifakela imali lase kuba khona ngibhale message ngifona le number yo ngayifonela futhi ngaphambi kokuba ngihambe confirm ukuthi ngayifonela nje sengifikile la kuzoba kanjani ayiqhamuke nje amadoda awu4 kunomuntu osifazane phakathi hamba ngemoto nje class uma sedise nje umuhle sure khona lapha eSandton ayibetha sizolanda wena ngabuzi nokuthi siyapi mina lento phela ngiyazi uyazi ukuthi lento kade abakhona kodwa manje bingakabi nalezi standard esisona njengamanje hayi ngihambe siye khona lapha ya eSandton siye esontweni fika lapha esontweni singene kuthiwa lana ke uzobona usisi wakho awukhulumi lutho awubuzi lutho uyabukela kuphela wenza kuthiwa kuyenziwe hayi ngifike lapha eSandton ngisingene ngibone ama rituals enziwayo kunemphongolo ethile lana egazi kanjalo namaphepha lana ezifungo kanjalo kune scripture zayo lokho bathi performance ke uSathane lento nje ukuphazamisa kuleyo mfethu nje usayinarrate nje kamnandi yonke lonto leyo kulamadoda akuhlangabezayo nalento oyibona lapha awuyiboni like njengesephusheni ilife no it's life baba sure bangisho ukuthi ngavuka ngakusasa ngaya khona it's life baba into eyenzeka sure kishiyeke lokho ngiphupha vele lokho adade wethu this time hayi ngifika lapha eSandton ngingene lapha kune garage lemoto lokhuzeni igarage lemoto nje futhi uma usujoinile unikezwa imoto ukhethe istate ofuna ukuhlala kusona ozosithanda khetha ama business awu3 owathandayo ayengena lapho kuthiwa usisi wakho uthena uzosayina la thina bese siyakunika izinto ofuna sikunikeze zona okay nanabelungu la nabantu la baba yabona kwenzeka emhlabeni liqiniso iBhayibheli manje okwenzeka emhlabeni nasezulwini kuyenzeka okwenzeka ezulwini nasemhlabeni kuyenzeka ngikhathazeka umuntu mayethi alikho izulu emhlabeni likhona izulu emhlabeni ngoba kwenzeka leyo umfanekiso wala hey mfowethu ngisayini into engayazi sengiexcitement ukuthi ngize ngiphume enhluphekweni ngoba ngisho leqaleni ukuthi inhlupheko iyawuvala umqondo ayi ngihambe mfowethu ngelokhuzini ngisayiniswe ngibuza ukuthi ngifuna amabhizinisi amangaki ngisho ngicela amagaraji awu3 khona eSandton amagaraji ngakhetha khona amathathu amagaraji ayimoto kapetrol awu3 then ngase ngikhetha nemoto eziwu2 kwathi ufuna siphi estate ngathi yabona angisuke la angibuyele back emakhaya ngathi ngifuna ukuza la eBhaliso estate hayi then they escort me amadoda nje akaphathe ibhama amadoda afaka izibuko and during that day ngithi where's my sister but no usisi wakho uzohlangana naye elinye ilanga they escort me straight angazi ukuthi umuzwa uthenge nini ngangena khona estate nganikezwe okufanele uthatha ipass lami yabo ngithi lapha esangweni uma ungena kwi-state yonke into nje nganikezwe idle yonke into ebusuku ngilele I receive imali ngicabanga ukuthi kwaku 1 million la imali engayithola iPhone futhi ngase ngenzelwe ne-membership card i-membership card yayi gold nayo futhi ayinayo imali izingasakhumbuleki kahle nayo futhi ayinayo imali nalo 1 million lo engawutholayo hayi thiwa ke mfethu siyakushiya lana ke senoqhubeka nodadewenu nenkulumo thina sisekho sibuyele emuva bese bayangitshela kuthiwa yabo ubungenelo le mali le kufanele ukuthi kuphela usuku iphelile le mali singenele hayibo manje 1 million mfethu ungaqeda uzowenzani ngosuku ngithi mina awungithi mina no anginankinga vele ngicabanga ibackground engisuka kuyo abanga abantu abahluphekayo engibaziyo esikhule nabo sifunda nabo nabantu abastrugglishayo mfethu abasezimene enzima edinga imali ngithi hayi no ubala lo hayi ngibe nomona ngithi hayi ngeke ngisuka enhluphekweni and le mali incane imali babe bancane amahluphekile noma kuthi inkulu kanjani
ngithi ayino ngisuke enhlupheni le mali encane ngize state lapho kusebhalisa anginayo ngisho license yokushayela yabo I know ngifonela umuntu umfana osemakhaya mfowethu sengi right empilweni ngingamtsheni sonke story sengi right empilweni ngicela ukuthi sihlangane elokhuzini ebhaliso kusasa mina ngizogibela ngize elokhuzini ebhalito edropini then ngithathe unayo license lomfana wayenza sifunda ayi sihambe angimthathe sihambe sekhona kwaba wena ongidriver bangitshela futhi usuthenga imoto vele manje angiyithenge nginikeziwe for free okay imoto zohlobo lwangempela nje ama V-class no G63 because ngine garage la khona lapha yes so le phepha ngilisayina vele la lisho yonke into ukuthi imithetho lofuna ngiyigcina ngoba ngangivaliwe nje baba ngento wami mase ngiyakhethayo ngaza ngikhetha kune alphabet engikhethayo shoot alphabet engikhetha long life ukuthi ngizophila impilo ende nginalezi zinto ngoba ahlukahlukene khona i-short term nje impilo so mhlawumbe uzogalelwa inyanga ezo6 uyikhethele wena qondani into point eyipi ilokhuzana okay i-alphabet mina ngabe uNkulunkulu njengoba ngisho waba nomusa kumina namanje ngisambonga hayi si mfana ubangitshela ukuthi umthetho ukuthi yona every night you spend le mali sonke isikhathi ebusuku you don't sleep ulala wena emini ebusuku awulala uyahamba emabar amashibhini emathaveni uspenda le mali okusho ukuthi ahlahle uyawasha ngamanye amazwi ukuthi indlela okufuna ihambe ngayo okay hayi okay ke senze njalo la lo mfana nawe ihluphekela angabuzi lutho manje sihambe sendaweni ethile sihamba umqondo wami akusesi mina lona engizazi sengiya program yabo ya sengiyatshela ukuthi angenza ukuthi hayi sisenze kuphela ndisamba ama night club yonke lento and futhi masukulento baba awuhambi indawo ukuthi ngisuka la mhlawumbe ngeRichards Bay uyahamba nje indawo ekude hayi okay kuhamba isikhathi hayi ngizwe ukuthi ayikona mangivuka ngikhathele nzima umkhathele mangivuka yalo nzima umkhathele ngayinaki lento and bengithandaza ngisangena kulento kodwa manje umthandazo angisathandazi hayi mfethu qhubeka yenzeke lento emve kwalokho kube khona isimo la engibona nje ngikwenye indawo le ndawo esesengithini ngiyibone sengiyona emkhathini okay yeah ngibone sengiyona emkhathini le ndawo sengenza ama rituals manje aphezulu engakho ngisho ukuthi okwenziwa emhlabeni komphatha sesizulwini engangikwenza la ngaphinde ngakwenza le hayi sayiniswe ke ubaba kufuna ukubona namhlanje uyindodana nje ethembekile kunawo wonke hayi ngihambe ngekhona ngiyise kuleyo ndawo indawo nje enezinto ezishunqa umlilo la ukuthi nje kushunqa umlilo nje imlilo kanje edongweni like impondo zezilwane kushunqa umlilo kanje emaceleni yena ukhona la uhleli indoda engabhekeki usathane baba unomusa kakhulu indoda enomusa enozwelo okwazi ukuthi mawufona into ekutshela ukuthi uzoyithola makhathazeki ngoba wena usuyingane yami manje yeah hayi okay ngifike lapha ngizwe kuyona le ndoda ivele ihleke baba mangena amadoda lawo kunamadoda awu4 2 ngaphambili kanje yona isesenta njoba nje itafule kanje khona abangemuva futhi abawu2 phethwe ke lezi zinto zakhona imicibisho lezi zinto ezivutha umlilo hayi indoda vele iqhamuka ihleke isukuma ingxawuli indoda nje enempondo engathi lekhuzane imbuzi okay indoda engabhekeki nje ngicabanga ukuthi ngizokuphushela kwaThapha ezinye izinto ngizongena kule zinto zakhona kubhekela ngoba sasifunda nanokufunda sasinamabhayibheli akhona sifunda nje yonke into yakhona yonke imithetho yakhona sifuna njalo ebusuku uhambe welokhuzini wasunethabanakele lakho nje okay i-altar yakhe wasingamase i-altar yami le lokhuzini le-13 lo mfana angihlala naye wangakwazi lokho asine-altar yami ngihambe ngiyokhuleka njalo ngo-12 funa ngivuka ngiyokhuleka uqeda ukukhuleka bese lesithongane ngosithatha esincane isona ngosebenza ngaso ngoba ngo-3 suke sekubuya khona le mkhathini okay hayi kube kanjalo ke mfowethu le ndoda le ngiyibone ingxawu lisho ukuthi I know you welcome baba
engitshela ukuthi hayi la ekhaya sadodosana ke umuntu mayesafika simphatha kahle nje ngingatshela ukuthi njalo lizohamba iqhubeke hayi ngithi ngalo nginankingi bese kuthiwa ke uzohamba uyosebenza which mean the following day ufuna ngihambe ngiyosebenza ukuze lo mnotho wami lo uzoboosteka futhi ungapheli. Usebenza umsebenzi mulu? Angithi yabona nje mhlawumbe athi ngenze isibonelo. Yabona nje lese mhlawumbe wena mfowethu uyangazi enyameni. Yeah. Kulula ukungibona uma lese mhlawumbe ufuna uginqa imoto yakho. Uma uthi uyangazi umuntu ongikhula noma mhlawumbe uyangazi kulula ukungibona mangenza lo msebenzi lo. Laphana uyisilwane thizeni ubuso bakho uyisilwane nje ungayena umuntu ngabe yikade ngoba ngabe yini yabo nje ngoba ama celebrity lawa khona engiwasho ngamagama amanye nje ngiyawazi khona nje abafana ngihlala abehlala nabebhaliswa namanje basayibambile and bancane bangakhulu basayibambile indlela abaprosper ngayo hayi ke bengana baze bancenga baze bayeka sengiphumile kulento sangazwana nje manje ukuthi baba ngangibabona ngisho ebusuku ngilele befika kanje bethi sunyotho asizokulanda hayi ngithi mina ngiyaphupha ngithi angiyenzi lonto okay sikhuluma indaba yele ukuthi imiphi imisebenzi angiyenza. Yes. Okay oqala nje ngisafika lana ngangidodoswa because u6 months waphela ngikulento and emuva into zami zihamba kahle business mali yangena yonke into right imali into engiphatha kakhulu emoyeni le mali ufuna ukuthi every day ngispend half wayo every day ufuna ngispend half wayo. Okay ke the following day bangithatha bangisa kuphi bangisa kwenye indawo esiqhingi nje. Okay. Angiyazi le ndawo akuyikuphi lapha ngoba phela masafika usungaboni kahle. Yeah. Bangisa yona bangitshela ukuthi indawo nje enhle kwathiwa nakho lana ufuna usebenzele khona ke wena sithatha sonke sibaningi nje hayi disappointed khona umuntu okuthiwa yilokhuzana bathini khohla ligama umuntu omphathi nje wabantu abasuke befika. Okay. Obajutha kanjalo. Yeah. Ayisajutha kulo ndawo ke leyo ke ukuthi si destroy nje yonke into ekhona leyo ndawo leyo ke indawo enolwandle nje ngawo lo ndawo yavela ngisho endabeni indawo enolwandle safike nje ulwandle sabhoboza yonke indawo la ngithi abo lo ndawo ama-flat angaphansi kolwandle. Okay. Salenza nje ulwandle ukuthi libholile likwazi ukuthi linyuke destroy yonke into. Okay. Abantu ngalo la mfowethu badlule emhlabeni kakhulu kufana lesigameni sanda kwenzeka la washona khona abantu abangaze ba74 bani la umkhumbi khona wazika khona Light win ngathi ayangani seFlorida. Oh okay. Kodwa highlight win wazi indawo nje ngaphesheya. Okay. La khona ngoba into enjalo so kusetshenziswa idays emenjalo ngathi uthi hayi no isiphepho lesa no akusona isiphepho lesi yabo uthi hayi no yabo nje egoli kunegesi eyashisa abantu yakhona last year ngikhumbule lento mina ngoba ngiyazi ukuthi akuyona igesi yavele yashela nje into lena eyenziwe yiyo la bantu bangena amathunji nomhlaba bachupha engisho ukuthi imisebenzi kanjalo ke besiyenza ke like le mali wagcina ungene lo 1 million. Yes zayingena nje ba manje garage petrol ayifaka imali. Ama garage petrol. Yes ayifaka imali. Like uthola malini garage petrol? Yabo nje ngenyanga ngangiwenza mhlawumbe ngasho lapha ngangiwenza mhlawumbe 9 million ngemali because ama garage ayo4 because lento mfethu is very attractive iyawazi attract abantu. Sure. Futhi akuzibona lapha imall le siyawazi sibonani. Ngithanda ukuthi siya ngoba ngisekho kule. Kodwa wawazi ukuthi umuntu umbone lo ukithi lo mfowethu lo and futhi niyazwana xawulana ehamba kahle show. Ekwasemhlabeni ukhuluma kwasemhlabeni ehamba kahle show. Niyazana. Even our member NC akhona kulento ngiyawazi. Baningi nje bethe ngibazi abakhona kulento. Yabo. Khona nje intombazane angithanda ukukhuluma ngayo. Lento kade bayihlelela eLayithekwini. Noma eLayithekwini kade bayihlelela lento le. Isanda nje duma nayo. Emathatha.
yathanda umculo othile nje. Okay. Umculo waphesheya ngimusha igama. Yathanda umculo othile nje waphesheya. Kanti vele into yasihleliwe lena ukuthi umculo ezela wayezoyijoinisa yona le society yona yazi. And futhi angibona ukuthi yazi. And futhi lento iqale kwenza ukuthi ugwilike nje ma uyithola ngalo ndlela ikwenza ugwilike. Unganaki ungasetshenzisi kodwa uzothi masunakho konke kade ukufisa iqale inkathazo. Bese uyiswa lapha na bekubuza ufuna ukubuyela emuva la usuka khona enhluphekweni. Seke uba kuwe uthe kanjani. Manje ukuthi ke uma lento sigcile kakhulu emaveni zakho aphumeli kalula ngoba ngisho abanye bayebulala ngithatha intambo uyilengisa. Wena njoba ubhizi uthola le mali engaka ama millions and bakudemand ukuthi le mali lungaphela usuku uqedanga ekhaya bathini like bayakwelade ufuna ukuyichaza ekhaya bethu abazilutho and namanje abazilutho abazi cause into nje ngavele ngathi ngcono ngithule na ngezingiba ngaze ngibatshele yabo nje umuntu vele mina umfana vele onamahlono okhule nje ehlupheka futhi ehlonipha so and futhi ngangaze ekhaya bazokubuza ukuthi uyithatha up lento because ba street ngalendlela bazokubuza lezi zinto uyithatha sefuna manje ngichaza ngoba mangaswaqambe lapha ya khona la affect yakho sefuna manje ngichaza ukuthi le mali lena ngiyithola kanje yabo babengazi kada manje abazi yazi into engifuna ukuyi-understand kahle ukuthi kule msebenzi lo uthi uyayenza njengoba ubala ama-garage kusuke ngama-garage avele exista noma mhlawumbe ama-garage avele exista balese mhlawumbe kunama-garage vele adayisayo ngoba izinto eziningi la emhlabeni labantu ibona abayi-onayo izinto eziningi la emhlabeni engamabhizinisi ibona abayi-onayo ngoba la ngangiyibuza amagaraji ndoni amagaraji aqhamukaphi yabo so ngifika lapha nje ngase ngisayinile vele yonke into ngibona la 4 businesses ngase ngisayinile because ngayikhethe ukuthi ngifunani ngisayinile yonke into anikezwa nemoto kanjalo. Usufika kanjani ke la usuphuma khona but before singene kule area la yokuphuma uthuhlale khona for 6 months kuye i-society le yeah yes mhlawumbe mathi uya estimate imali oyitholile kuyo kulo 6 months kule society nje isikhathi osihlalile mhlawumbe ungathi malini hayi bethu ngicabanga ukuthi ngafika kwi-billion mangaphosisi ngafika bethu kwi-billion because yabona ukuba rich kwakho lapha mfowethu akuyona into oyinakayo ngoba imali isuke ingena ngapha iphuma ngapha angikwazi futhi ukuthi ngibale ngithi namhlanje ngenze malini kodwa khona mase ngile phezulu ngizotshela kusasa asekuseni ebusuku ngithi ngisuke ngilele ngo-operate ngakusasa is where I have to spend yonke le mali wafu wayo yabo kukumina ukuthi ngithanda ukulala nini futhi nasebusuku ngeke ngilale mangithanda but ubuthongwane engizobuthola obuncane ilana ngizofuna ngosebenza khona usebenza mawulele yeah mawalala nje akhethelekile ufuna ube sebusuku nose mawalala you have to go and work okahle mawulele nje umzimba usukulele kodwa wena usuku ngekho lapha yabo nje awa likhulu baba lento likhulu awa mawulele okubalekile wona ukuthi ufuna ukugcina ngoba lapha futhi uyashawa mawayenza ama rituals akhona uyashawa ngoba you can't go back imuphi umsebenzi le njengoba ubuyimention like ngilele kuba abantu babona umzimba nje olele kodwa mina angikho shuthi uma usebenza ku-spiritual spiritual wena uma ulele kuba ngathi konke ehluthukayo uma nje angazi yazi ngaqalekisa ngani lento bese mhlawumbe konke oyibekayo ezobamba la idonse kanje ngeke ubuhlungu uhlala ungabuzwa idonse kanje so kuba into kanjalo ke spirit siyasuka ubona umzimba wamoya ushiya lona osenyameni osemhlabeni unyungu kanje hamba uzofika uhambe baba isikhathi eside uze ufika mawufika ufika endaweni esiqhingi hambe nesonto vele senilindini hambe leli sonto elikhulu nezithembiso nje igcinwa lapha amagazi impongo yakhona baba igcwala futhi umsebenze kahle inhloso efezwa lapha na ukugcwalisa lemphongolo ngoba uma ingagcwele baba
hayi kunzima igcola ubuyele enyameni ukuhlungu baba inyama yakhe iba kuhlungu lo ishiye emhlabeni masubuyela kuyona yini enigcolisa la Mpongoleni kufuneka lona phela igazi ngabe izingozi ngabe negenqa amabheliti ezongenza uzolimala umuntu efe mfethu igazi lapha liyangena igazi lapha liyangena indlela esimanga kuyena and futhi la ndoda ngoba ngisho ukuthi ucala noma ngabe yini oyifunayo uyasho ukuthi mina baba isimo ubungibuza ukuthi ngiphuma kanjani kulento yes nginodadewethu mina nginazo ke ingane okay nginodadewethu mfethu endlela ingane zakhe ngiyithanda ngakhona ngiyithanda lezi ngane zothu futhi umoya kuba kuhlungu manje ngoba kuthiwa ngiyasebenza noma imali nginayo lezi ngane mfethu ngiyithanda ngendlela esimanga usathana mfethu ubheka lo muntu uyawazi baba ucubungula inhliziyo yakho ayibeke ogqokweni thatha umese ayisike abheke ukuthi ithandani yabo kwathiwa mfethu no basho ukuthi mfethu lo simantu wakho usuphelile manje you have to earn more uyasuka kwimiliyoni manje uya kwibhillion ngiqala kwibhillion imali ufuna ingene kuwena ama billion kuyale ufuna ingene ingeniso igarage wawena ojajelayo uyajajelwa lapho uyatshela umthetho hayibe ngitshele kunengane ezothuza kini siyayithanda yazi vele bayibona vele siyayithanda yazi sithanda njengalokhu uyithanda nawe angithi mina ngiyezwa thiwa sayifuna lezo ngane ba make sure ukuthi akuphisa singanani ungayilethile la hayi mfowethu ngitshela lento yangihlukumeza emoyeni wami ngisho sengisenyamini kanje yangihlukumeza emoyeni wami thina ngoba ngisho besindisiwe tshela baba ukuthi ngase nginazo incwadi lapho thatha mfethu athatha imoto ngamtshela lo mfana athatha imoto ngahamba ngayisontweni ngabuyela back evillage emakhaya la ngisuka khona ngisuka la eBhaleti hamba ngaya khona ngoba ngisho ukuthi yabona lento mfethu masuphumile kuyona ngazi uba yizeleze labantu bayawazi baba ukuthi bethathe yonke into onayo thathe yonke into onayo ungasali nalutho yabo ayingihamba ngalo mfundisi ngamnje umfundisi ngihlangana kanje naye ubeke inkinga zakho umfundisi ushadisana manje bamfundisi uyangazi ngingane la ekhaya kwakunzima khona mfethu yazi lento yamelana nomthandazo nomuntu futhi okholwayo yabo ekunzima mfethu yazi ngithi ngiyangena miyangangeneki vele kube kuhlungu ekhanda kudumele izinto lezi ozenzayo lemkhathini zidume sure yabo dume lezi zinto zidume lezi zinto ozenzayo lezi dume tsininize mfethu ngisho ihuthe emoto ingcono mfethu tsininize ethi umfundisi bahambe kunabantu ababo la indawo kanje nje nawo nendawo kanje hayi bengihambe ngifake phakathi hayi lo baba mfethu strong endlela esimanga hayi ngithandazela hayi ngikhuluma ukuthi ngikulento yabona ngithandazele abazi ke abafundisi bamanje ukuthi babanjani abanye banezinto nje imlinga benza ngayo yabo nabo abanye bakhona njalo kulento le abanye bakhona ngeke ngibamention ikhona life ngaphuma kulento ungakayitholi iclarity ukuthi umfundisi mfethu okulento uthandaza kanjani ngoba phela labantu laba mfethu abasuke bengale altar abekho kulento umfundisi okulento le so lento ayibheka masithi igama la Jesu thandaza ngale ayibheka phini lo muntu okulento because abafundisi futhi bakulento ibandla linikela ngendlela esimanga ibandla yanikela imali yangempela futhi and uyathandeka and futhi akusonto abantu abafana nami sonto abantu abanemali ba awu businessmen izinto ezifika lapha zithi no ngilethe kweshumi zikuphosa etafeni ngabe mhlawumbe 1 million ngilethe kweshumi account yakho umfundisi ngilethe kweshumi angisonto ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo na imali yo bakulento le yabo abanye ingamaringa abawafakayo even angithandi kodwa umentionale kodwa nje mhlawumbe mfethu lento uzoyinakisisa ubuke mhlawumbe amangena gama lomuntu nje okay ubuke mhlawumbe ama-video abaphathi nje ngaba base parliament ngabe inkosi kunamaringa abawafakayo la yabo namaringa abawafakayo nje amaringa ahlukile ngabe ngapha abanye bafaka amawasha ey'manga abanye bafaka amabhandi abanye banamakhodi nje asemzimbeni ukusho ukuthi basebenzela yona lento le
nxa ukufuna imali nodumo. Okay, kufike isikhathi sokuthi manje kufuneka lezi ngane zowuthuzi kadadewethu. Ngiyeke lo mfundisi angisize mfethu. Yabo. Ayingibuyele back ke endlini. Moya umkhathazekile utshela mfethu njalo ngosuku wafuna ngibuza energy drink. Ngangwashaya ngisho u4 mfethu ama energy drink ukuze umzimba wami yabo nje angithi ngishilo ukuthi kwaba ne process la khona engiqala ngawuza ubhlungu akho la ngizokhona ubhlungu lolu suku ngaze ngivuke baba ngangilela usuku lonke ngoba lo mshida ngamthethe endlini yami ngingenwa mfethu endlini yami ngingena ungangena amathuba ngiboni ungayithatha imoto uye la uyakhona kodwa mfethu ungangena endlini yami ngoba ngangazi ukuthi akufanele abone izinto ikhona izinto ezayihlala endlini ngangine altare mfethu lapho endlini la ngithandaza khona namabhayibheli akhona into njengale I know ngithi mfethu umfundisi angithandazeleke kanjalo ubuyele emuva ngikathele mfethu ngene endlini ngibhaka imoto egarage mfethu mawukhona la ufuna ukuyakhona ungayakhona nayi imali niwezi imali ngene endlini ngilale mfethu ngithi ngalala emini mangilele emini hey ngaphuma futhi ngakhona le sebenza ngisho emini makwalala nje so lento yokuphuma le akusinto ukuthi uya decide ukuthi awuthi ngihambe angidecide ba like immediate ndulayo nje uhambe bafuna bona isikhashana sakho nje hayi ngilale bethi le bengithathe ngihambe ngelini into engashawa yona mfowethu ngashawa kwathiwa yona unenhlahla ukuthi usheshe waphuma ngoba kule stage befuna ukufaka kunethi ehlukahlukene khona sokuqala lesibili sesithathu sesine kanjalo DJ hlohlo ngangokuthi khona ama celebrity futhi ngenesibonelo ngicabanga ukuthi kodwa ngifuna ukubiza igama khona ama celebrity aphesheya wawambona nje umculo aphesheya egugile abaculi baphesheya noma ngababiza mandawo mhlawumbe abantu abafana uRihanna ugogo omdala kanjani kodwa agugile intombi nje manje and futhi uyazala every day lo muntu but uyintombi and she looks young abagugi mfethu abantu bali baphesheya abaculi nje abagugi yabo why bakuyo lento le masukulento mfethu awugugi uyaglow uyathandeka uba muhle nje mfethu uyagezeka yabo uba right nje mfethu esengisho ukuthi ke basebethi mina wena unenhlahla yabo bangiphanisha nje bangiphanisha ngayo ayingibuyele enyameni ngakusasa futhi ngithi ngitshela abantu mfethu angikho la ngihambisa emakhaya sontweni ake ngipush yabo ngase senginamagadi ke futhi senginikezwe ngisho abantu abangigadayo abantu abangesikhothayo yabo like bathini kwi community ekhaya mayibona hey lo muntu wayeseshintsha manje ekhaya baba into ngabatshela like not ekhaya isexual nje umphakathi omakhelwana abakwaziyo la beBhaletho nje le emakhaya manje vele wayisigwili emakhaya angaze ngiye emakhaya kodwa ngangiya endaweni ethe gqile lesontweni la umfundisi njengoba nje nenza kanje hayi lo mfana ngiyise awufethi kungeneke ngingazizwa lezi zinto ayithi umfundisi hey baba uhamba kanjani kunjani manje ngithi mfethu ngithi akakabi right ngiyangisadinga nje ukukhuleka ayamthandazela yabo hayi ngibuyele endlini mfethu mangibuyele endlini hayi ngilale nginganyuki mfethu ngingaphumi yabo manje mfethu ukubona ukuthi ma unento ehlezi kuhlupha uyakuthi kancane uyigadi uthi singabe siyafika yini hayi ungenzeki lutho mfethu ingafiki lento hayi okay manje futhi usisi wami njalo ngaze ngimbone ukuze namhlanje lona while ukefika ngiphuphe ezoyathi ufuna ungifaka kulento hayi mfethu hayi ngibona izinto ziyaqala ziyabheda nje mfethu yabo sengireceive imali encane amagarage sekhokha imali encane angisaxhumana nalabo abantu simalini manje bayikhokha imali ya drop mfethu isuka kwi-billion iyasuka na kwi-million iyehla istate angithi uyazi ukuthi ufuna usikhokhela la ma-rates akhona and mangakhokha umuzi uyadliwa hayi mfethu nje kwenzeka imali drop mfethu hayi nami ngibona hayi wenza into phela ayihambi kahle kwenzakalani yabo hayi drop gcine kuze kuphele mfethu phele imali as state laphana kuba ukuthi ngiyaphuma khona yabo phone bangifonela ngenyanga kwathiwa kuzolandwa imoto ngifonela yiyo le genge efaka into ezimnyama noma neyibuka bafika bayithatha imoto yabo kanjalo bangisayinisa futhi bangisayinisa lona le phepha lakhona line into ineyitanje yabo okay
neminye imibhalo engafundekile lapha kukhulunywa ngeinamba futhi baba akushiyo ukuthi yenza nje inqalo omkhulu sinekusetshenziswa inamba yabo bhala ngeinamba la shiyo ngoba bafika belungu futhi basho ukuthi siyayithatha le moto manje mina manje umuzi wenzakalani ngawo bathi ayihlala hayi imele nje akhona estate ama-rates angasakhokhela imali engasangeni kwabheda ngabuyela emakhaya kodwa imibuzo eminye mawunayo bethu ungangibuza-ke ngifuna ukubuza nale mfowethu eyokuthi before sizongena kule issue yokubuyela emakhaya uyayisebenzisa le mali emini leyo nikezona ukuthi singapheli isikhathi esingaka kungayiqedanga wena yini oyenzayo ukuyisebenzisa yayisebenzisa mfethu ngangokuthi masukulento uyadecide angazi uyakhethela ngithanda abantu besifazane kakhulu mfethu mawufike leyo night club ama-night club angempela hayi lokhu ukudlala nabakhona fika kuwona adumile amanye akhona legoli hayi awuhambe la emakhaya ugoli osentini njalo uyale awumafika lapha mfethu ufike nje ufuna ngithengele amatafula afuna ngithenga utshwala amatafula ngithenga utshwala bese-ke ngithenga amantombazane nje engizocelebrate nawo la sijabule nawo mawalala nawo leyo ntombazane vele obvious sengikunye nawo kulo msebenzi usijoyinile njalo na sijoyinile ngokuthi nje ngihlangane nayo inyama nenyama sejoyinile kanjalo ngaphandle kwe-agreement yayo ngaphandle kwe-agreement baba lento ikhuphula vele mina ingibeka emathubeni ukuthi ukusebenza kwami ukuthi ukwehla kancane ngoba angithi aboda uma wenza lento ugcina usumphathi wena walelo qeqebana lakho lalelo qeqebana lakho the time wenza lento you gain abantu abaningi uya recruiter kahle ugena abantu ugcina usumphathi wabo leli gama ngiyalikhohlwa yazi ngeke ngafuna ukulisho eqala ngiyalikhohlwa ugcina usumphathi wabo labo bantu ikhona nendlela mhlambe ngibuza nje lo mbuzo even for osisi bethu la ngaphandle okay ba ngoba umuntu uthi mhlambe uzohlangana nawe angisakhulumeli wena nje seyithi uzohlangana nomuntu okuyo lento yena ibolela insizwa nje ayithandile kanti yona yikho einhlosweni zale yacabanga ukuthi usisa ngaba kuzona akhona nama signs abonakalayo kumuntu okuyo le society ukuthi umuntu onje umbona kanje umuntu okulento hayi baba aweka ama sign ngoba ngishilo ukuthi mangihlangana nawe emoto kulento uzongibona kodwa bengekho kulondo ngeke ungibone okusho ukuthi ama sign akhona awekho kuloko okuthwala ke ngicela ukuphuma ngakuloko okuthwala kunawo ama sign lokho anginawo ama sign because into eyimfihlo le yabo akufanele khulunywe ngalento iyimfihlo yabo uma ukuyona akhulumi ngayo ufanele ukufa ngempela futhi yabo so ingakho kuthiwa mawuphuma uyaclearishwa everything ngawo umqondo wakho mawuthi nje uyabuya kufanele ukhuluma ngalento ezinye izinto hamba uyikhohle ziyasula kuningi nje okwakwenzeka ukuthi okunye yakhohlwa so ngisho ukuthi ke akulula ukuthi udadewethu abasemakhaya bembone umuntu okulento because yabo nje sengizibona yabo la eThekwini baningi abafana abazigwili la eThekwini bathenga imoto dente awuyazi imali bayithatha lento ithandwa abafana abancane kakhulu namantombazana amancane kakhulu abanye babo njalo bengayingeneli kuyiyo lento engishoyo ukuthi bayi ukwenza kanje umuntu usuke sejonile ngaleyo ndlela mfowethu kwathini kuwena ususuka manje wadona ama millions manje and manje kwangathi manje usuyoqala phansi impilo kade ingekho into ekuhlulayo hamba ngemoto oyithandayo uafforda yonke into kodwa manje usubuyele phansi manje awusadrive zonke lezi zinto lezi mfowethu angikho mngaka emzimbeni ngazalwa nginomzimba omkhulu abanye bethi mabekulento baba bancane emzimbeni mfethu abancane emzimbeni ngoba ngangokuthi mangasebenzi kahle negazi lakho liyadraineka baba bancane emzimbeni awukho ukuthula mfethu makulento
sengisho ukuthi ke mina vele ngazalwa nginomzimba yeah ngehla ngoba ngibona ngangamngaka ukubuyela emakhaya mfethu ngiyakubantu futhi ke kuhle ngoba ngangiya kubantu abazongamukela ngoba babengazi nguphi futhi ngenzani lento yenzeka ngendlela eyenzeka ngakhona bangamukela uyacabanga ukuba bangaya kubantu ababengazi babengeke bengamukele ngaleyo ndlela leyo ke bangamukela saqhubeka saphila impilo awu ndoda ubuphi sonke lesikhathi mfethu bengizama imisebenzi ayakulunga sengiyabuya ekhaya manje so le makhaya bazi bawubona umcebo wakho ayabawazi bese ngifuna uqamba ngakuthi vele you don't give them anything yeah abaniki lutho abaniki lutho le mali mfowethu uyisebenzisa man uyisebenzisa indawo nje mfethu enobumnyama engasho ukuthi yiyo indaba zokudansa ebusuku cause yabo nje ebusuku ufuna abo futhi mawulapho ufuna ukwenza sure ukuthi khona abafayo noma khona abagwazwayo cause we need even a little igazi a little blood siyadinga ngizofuna ukubuza nje ukuthi bakhona wena abasweleka esandleni sakho hayi mfethu hayi lutho mfethu mina bekho abasweleka ngokuthi ngoba ngisho ukuthi thina sasidila nezinto nje lezi zokudestroy nje mfethu izinto thona abantu bazoba nemhuzo ngoba ngangisakulesi stage sokudodoswa vele hayi le stage that's serious because ngoba ngisho ukuthi uma usulapha ugqokiswa enye ngabe ingulube ngabe imfene ngabe inkawu ngabe yini because uma singilapha emhlabeni sengenza lo msebenzi kufanele ngibonakale yabo because kunabantu mfethu abadaliwe nje emhlabeni ukuthi bayakwazi ukusenza izinto nokuyibona izinto umuntu engakubona wena mfethu bese lapho ya drive imoto yabo ungasho ukuthi nayi lensizwa ngiyayazi hawu nangu bani ngo1 ebusuku kwenzani emgwaqeni nangu ngedlula nginqika imoto amaphoyisa masefika kwisine sezokwenza iresearch mina ngibone ubani yabo sekuyaseshwa ungakho ugqoke ungakho uba enye into ebusweni yeah mfowethu imali lesuke bayiphake laba bantu yes kusekuyimali futhi yangempela nabo abakwazi ukuthi bayisebenzise ukuthenga izinto abayithandayo baba umnotho uonwa yilaba bantu i-Illuminati iSouth Africa mfowethu yabona mfowethu kunzima South Africa mfowethu isazoya phansi kakhulu kakhulu ngoba kunezinye mfowethu ivumelano ufuna ugovernment ayivumi uyenziswa akazenzeli imali yalaba bantu mfowethu thanda ungathandi ibona abaona imali ngoba kahle indawo enkulu kakhulu ithempeli lakho lese-America olise-America America angafika lapho lese-America esiqhingini sakhona ithempeli elikhulu indawo nje inamasempeli amakhulu eDubai America sengithini ke labantu abasuka la eThekwini angakezwa ukuthi khona la eThekwini kodwa bakhona abafana engibaziyo ebese singoJomi khona abahlala khona la estate eCape Town nakhona likhona futhi likhona kodwa nje elungqonqo wonke lese-America yabo so umnotho la Africa uono America ngasho kanjalo yibo labantu i-Illuminati abelungu abakhulu the Illuminati kugcwele abelungu kakhulu la abantu abamnyama nje into abelungu le mfethu ngoba ngisho esontweni kwenziwa live lokho kwenziwa le phezulu kwenziwa live igazi uyalibona mfethu ungalazelani uyalibona you drink it futhi makufanele uphuze baye bathini nje mhlawumbe ngamasonto uma bebona abantu abakholwayo izinto kanjalo yabona mfethu isonto safety kakhulu ayile safety mfethu yini lenza ukulona libe safe i-safety mfethu ngoba lela sonto leliyana angazi ngachaza kanjani yabona mfethu ngoba ngisho nganginamabhayibheli ayo lento le yabona mfethu uthanda ungathandi ngeke ungenele la sonto angeneki laba betlela angels bayizingelosi ngoba ubona beqona ingelosi leziya abangeni hayi kodwa kulawa amanye mfethu akuyadlalelwa nje kuyenzeka nje bese kuyadlalelwa nje mfethu khona kuyadlalelwa wonke nje bese kuyadlalelwa yini lamanye eyenza ukuthi mhlambe ukuthinteka kwawo kube lula okanye nje ngibuzele ekuthenini ukuthi mhlambe wona yini lenza ukuthi alula ngani wona la amanye bethu amabandla ngasho ukuthi
ibandla mabengichazela lento le la encwadini yakhona yabo yalento le lamabhuku lawa afundwayo ibandla lasungulwa uJesu Kristu yabo and futhi ilona bandla mfethu esingasho ukuthi linobuNkulunkulu ngokupheleleyo ngoba la amanye bethu amabandla ahamba ngefashion mfethu ngasho kanjalo athanda izinto kakhulu athanda izinto kakhulu mfethu ngifuna uqamba ngoba kulela bandla lana kwathiwa nje lana ngeningene khona leli bandla ngoba bayafundiswa khona ukuthi indaba zamagolide ayifuneki amasiliva akafuneki ubucweba kufuneki nalezi zinwele ezifika lapha ayifuneki nempahla ezithile kufanele ziqokwe akufuneki lutho nje mfethu kulela sonto ayingente nje olezo zinto lezo-ke yizo lezi izona ezingafuneki ngakuthi zihlobana kanjani na into yabo vele into yabo leyo into yabo mfethu ayifuneki into njengalezo nje lapha esontweni ayifuneki ngakuthi manje lamabandla phethe ayithanda ifashion futhi aqodelana yabona ke la unesixololo khona ila lento esebenza khona yabo so akufanele mina nawe sizwane yabo funa sixabane ukuze kuzokwenzeka lento abayifunayo yabo uzobona abanye esontweni ubelo bebangikhundla hayi ngoba umfundisi la sebeqala bembeka amabala asamuzwa kahle lo baba lo akakhishwa yabo kuzoba khona abasadini lakhe kuzoba khona abangeke esadini lakhe ukuze silwe yabo but bakhona abafundisi abakwelento abangenayo imali mfethu hayi abekho mfethu abanganayo imali abakulento mhlambe ke ngoba phela manje sekukhona lento okuthiwa ukuthwala ngicabanga ukuthi u50% walaba abathwele kodwa u50% mfethu yabo vele abafundisi la mabuka ku TV imost yabo bakuyo lento le ngoba mfethu le mali mawuyithola mfethu yabo nje bona abafundisi mabethola imali ufuna benza amabhizinisi bona mabethola ngoba bona ayikho into abanikezwa yona yabo bona nje bagena ukuthi kuza abantu esontweni kuze kuzongena le mali ufuna benza amabhizinisi bona abanye bayawenza amabhizinisi azo lezi zinto amabhizinisi yazi ngifuna ukubuzana nento let's say again wena nje ubuthola lama millions lawo let's say uyithathile le mali wathenga ezinye izinto mhlawumbe wasithengele imoto nawo kungasizo lezoyinikwe yibona mhlawumbe wathenga imizi njalo mathusu decide ukuphuma kulezi bayakwazi ukubuyela emuva bayoyiclaima lezi zinto zabo oyithenga imali yabo yabo nje ukuthi lonto yazenzeke kodwa nje mangithola umlando mfethu kuyashabalala nje konke wena akwazi uthenga lutho hayi ngaze ngithenge lutho mina ngangizobenzisa into zabo nje because vele ngaphuma mina ngicathi kwakunyanga nge7 ngoba ngicathi kwakunyanga nge7 la ngaphuma khona kanjalo yabo sengiphumile ngaba nayo mfethu imizwa yokubuyela yabo background yasemakhaya mfethu ngisemakhaya kuyabhora mawubona umfana mfethu enemali inhliziyo yakhe babhlungu because wena uphuma kuyo lento uyayazi bethi ingcebo ukuthi hamba kanjani so bese ngafisa ukubuyela yabo nginazo nenamba zalabo abafana laba baseThekwini kodwa mfethu lento yathi no ungayenzi ngayenzi and mfethu lapha ngatshela kahle athiwa ngoba usuphuma kule nto ohlupheka uzufe mfethu ngabe mfethu ngiyafuna umsebenzi angutholi kumile ukuthenje mfethu awenzeki lutho sure awuhlupheka uzufe baba uma uphume kulento ngatshelwa nje kahle mfethu uNkulunkulu uzokwenzela uNkulunkulu umusa mfethu yazi before nje sesizoya ngisekugcineni wena mfethu bekufuna ukubuza naye into yokuthi ke since manje usuphumele but usungiphendulile lo mbuzo kungakakubuzi ekutheni ukuthi bengifuna ukubuza yona lento oqeda ukisho manje ukuthi akwenzeki yini ukuthi ugcine ube nokuhalela ukubuyela emuva ngenxa yesimo samanje sempilo njengoba usuphumele ngoba isizathu esikhulu sokuphuma kwakho ukuthi ngoba basuke befuna lezi ngane labo bathandayo mhlawumbe bekuthiwa abazange beze befuni labo bantwana mhlawumbe ngabe kusasekhona mfethu ngisho mhlawumbe ngabe ngisasekhona mfethu ngabe ngisasekhona cause mfethu lana mfethu ngoba ngisho ukuthi uyatshelwa yonke into la mfethu masumphathi
weqebana labantu elingene ngawe awusenzi lutho wena usuyaphointa hambane Richards Bay nofike lapha Richards Bay Fosco kunendawo uthi Fosco ife amafemu gcwele amafemu lapha Richards Bay hambane Richards Bay Fosco ufike niqhumisa igas lapha yabo angincengi ngiyakutshela uyabatshela ubancengi hambane Richards Bay nizothola 5 million namhlanje manenzela umsebenzi hambane Richards Bay umuntu ethola 5 million uzothola mase ufika emhlabeni imali esikhathini yangena hambane Richards Bay niqhumisa amagas lapha nofene khona akuyona futhi akuyona I'm sorry la akuyona into mhlawumbe leyo yenziwa manje iqhunyiswe manje kuyahlala lo mhlawumbe iviki baba njalo ebusuku iwa khona bazongena emini futhi bazohamba khona beze ngokuthiwa endaweni ethile iqhuma igas so abekho banibonayo manje ibhizi lokhu nizama ukwenza le process ayikho umuntu obonayo ngobona umuntu babona futhi yonke into ni right operator kahle ngosuku lesigameko la kuzokwenzeka khona bazofa abantu yabo nibe naluzwelo ukuthi isasamosha kodwa hayi baba ngeke ube nozwelo baba awona nje masukwazi ukuphuza igazi mfowethu ngeke ube nozwelo ngathi kunyanyisa ngisho igazi lembuzi lichitheke phansi mawusika imbuzi nje nenkukhu ngiphathi inkukhu igazi futhi liyanyanyisa lapha mfethu awunanhliziyo yabo laba bafana ngibasho abala eThekwini bathi mina sengiphumile bathi nayi baba sizofela khona umuntu angandawo umuntu akene wakithi ngimazelaphi sizofela khona thina phuma wala maphumo kodwa ufuna ukwazi ayikho sokusiza ngayo sokusiza mhla ufuna ukubuyela nje yabo mfowethu ngabe ngenza iphutha I think this is my last question ngabe ngenza iphutha mangibuza hayi baba ubuza nje ngalo isikhathi sisavuma yini yes mfowethu ungabe mhlambe wena do you think ukuthi ngabe usizakele kodwa mayelana nani baba nje kuyona lento ekuthenini ukuthi mhlambe njengoba uphuza igazi labantu njalo zonke lezi zinto do you think wena mawuzifila uyafila ukuthi ngempela usizakele kungasikho nje ukuthi mhlambe unokulangazela nokuba tempted kokubuyela emuva sengisho nje ekuthenini ukuthi do you think ukuthi ngabe usizakele ekutheni manje yabona manje ngifree hayi mfethu ngiyaphila mfethu ngiphila saka kodwa mfethu ngisanda kuphuma ngangine stress mfethu hayi kodwa manje ngiphila saka mfethu ngiyaphila ngangokuthi ngiya esontweni ekhaya ke kunesonto ke kwelinye ekhaya kunamazayo endelinye isonto besatshwa kakhulu ke lelo ke yize phela abantu babefaka lezi zinto lezi ngisho amagolide la bengena kodwa khona isonto belisatshwa kakhulu lelo hayi khali khona lesonto mfethu ngiyahlanganyela hayi ngiright nje mfethu uthe kunomehluko phakathi kokuthwala yes ne-Illuminati yes kunomehluko omkhulu baba mhlawumbe usisiza ngokuhlukanisa ukuthwala mfethu ngingasho ukuthi elinye izinga nalo enzima ngokwalo ngoba kunezinto ufuna uyigcine nakhona lapha yabo ukuthwala lapha ayikho indaba ukuthi uzoba nenyoka endlini uzoba into ethile kanje mhlawumbe uzophendula mawulele uzophenduka inyoka mawulala nomuntu esifazana mhlawumbe uzonithi inyoka ukuthwala ama-rituals okuthwala lawo but lapha yana wekhile we need a blood so esengisholo ukuthi nidila negazi nje ngaphela lapha kanti ngala umuntu yawazi ukumitha inyoka ekuthwaleni umuntu yawazi ulala naye efe without ukuthi kuphuma igazi ekuthwaleni akwabathwele umuntu yawazi ukuthi ahlale nenyoka endlini kanti ngale asikwenzi lo akwenzeki lokho yabo akwenzeki lokho ngale umehluko omkhulu kakhulu fuka baba ilokuzana yakho ideep kakhulu mfowethu futhi ngiyafisa nje mfowethu mhlawumbe ngelinye nami ngivolunteer bethi ngibuye la mhlawumbe ngiqhubeke nale inde kakhulu mhlawumbe izipho ufila sengathi mhlawumbe zi-left behind ukuze mawubuya sikwazi ukuthi sigxile nakuzona mfethu okunye mfethu ngiyakukhohlwa mfethu kodwa nje ngicabanga ukuthi ngoba manje umqondo wami mfethu wayisusa lento wayisusa ngakuthi ngihamba ngisho ama-counselling emphakathini nendawo ekwenziwe khona i-counselling lapho abantu bake bahlukumezeke so zasuka nje lezi zinto mfethu isho uma kwenzeka uyikhumbula mhlawumbe sekuba ukuthi mhlawumbe uyibhala phansi indlela ngoba nalokhu bengikubhale phansi ubukubhale phansi kodwa kuyayibuyela nje manje shuthi lento mase ngicabanga kakhulu iyabuye
manje mhlawumbe ngayicabanga ishuthi yabuya ngiyayibuya kuningi nje ngokukhohlwayo kodwa ngicabanga ukuthi lokho okunye kwakusemqoka kakhulu mayelana nje nami. Yes Yabo Mvuka baba siyabonga kakhulu mfowethu kuumthandazo wethu ekutheni ukuthi uNkulunkulu akugcina mfowethu njengoba ukhethe nokuthi uphumelo balo aqinise akuphe isibindi iyeke leyo ukuthi Thomas uphumile kulento awubusabuyele emuva mfowethu thina uNkulunkulu siyamkholwa uNkulunkulu simbonela abantu eindaweni ezideep aqeda benza izinto ezinkulu so mfowethu leyo ukuthi angeke kuze kwenzeke leyo mfowethu imicabango nje yesitha engabuya kuyisitha leyo uNkulunkulu angenza noma yini mfowethu ekuthenini ukuthi impilo yakhe iqale kabusha ubuyele mfowethu uyithuke nawe mfowethu impilo yakho ibe sesigabeni la khona ubungacabanga ukuthi ingaba kusona so nje mfowethu siyamkholwa uNkulunkulu bonke abantu abafika la mfowethu bazoshare izitolo zabo mfowethu akuphinde kufane mfowethu ngoba noma uzoshare a story kodwa futhi usiza nabanye abantu lethi awareness kodwa futhi at the same time noNkulunkulu sukwenza ukuthile kumuntu osuke share story ngoba this is not just about the podcast but umsebenzi kaNkulunkulu so ngaleso sizathu mfowethu into engizama ukuyigcizelela kuwena into yokuthi uNkulunkulu mfowethu uzokurestore uNkulunkulu mfowethu uzokusiza there is nothing mfowethu above God there's nothing nje engaphezulu kaNkulunkulu uma umuntu esethi uNkulunkulu ubokwazi ukuthi ayisekho into esingale so uNkulunkulu sekuphelele so ngaleso sizathu mfowethu ngizocela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga mfowethu siyenze indlela ukuthi sizoyikhuluma khona ukukhumbula mfowethu ubhale phansi mfowethu note it down sizokwazi ukuthi ngoba kokunye ukuthi isithe senze yona leyo nto leyo ukuthi uyikhohlwe ezinye zezinto ekumele siyikhuluma khona leyo nto uyakukhumbula okubhale phansi mhla sibuya sikwazi ukuthi sikukhulume konke mhlambe ngingathanda nje mfowethu ukusho ngiyafisa ukuthi mhlambe mawukhona le msabangisiza ngoba mfowethu kunzima la ngiphuma khona ufuna uqamba mama mhlawumbe imawuthi abazalwane bakhona ngoba ngeke ngibona la siyakholwa la yes mfowethu kule podcast yakho kakhulu futhi yes mawukhona mhlawumbe nje abangathanda ungisiza mhlawumbe bengitholela umsebenzi okay noma mhlawumbe bengifande ngemali bebe khona futhi uqala wami ibusiness ngoba into ngiyathanda futhi ukuba nebusiness lami mhlawumbe muphi umsebenzi ongathi uyawudinga kwenye ekusizweni kwebusiness ongathi ungafisa ukuqala mhlawumbe yini futhi i-farming futhi ngiyayithanda yize phela into enkulu kodwa iqala kancane mhlawumbe nje futhi ukukhulisa mhlawumbe futhi ukukhulisa nje izinkukhu kanjalo nokulima futhi ngiyakuthanda kodwa kuhamba kakhulu futhi ukulima ngiyakuthanda futhi ukulima because sinawo umhlaba ngale ekhaya then umsebenzi ongathi mhlawumbe nanku umsebenzi kodwa ke singawuthatha noma ngabe umsebenzi kodwa umsebenzi engiwaziyo yilo mfethu umsebenzi ngino grade 12 mina mfethu angawuphasa amandla iwona engabangabikho kodwa nje mfethu nje umsebenzi ngiya-apply noku-apply umsebenzi mfethu noma ngabe muphi because ngiyathemba ukuthi noma ubheda uyawuthatha umsebenzi ngoba kusuke kuyilada lelo-ke gcina uzofika la ufuna ukufika khona angeke ngikhethe nje ngoba isimo sami ngiyasazi yes futhi ngiyawazi ukubekezela mfowethu siyabonga njalo impela not a problem mfowethu ngiyabathemba abazalwane ngiyamkholwa uNkulunkulu ngabo ukuthi bakhona ikhonto abazoyenza la mhlawumbe nje mfowethu ekugcineni ngiyathemba ukuthi sivala nje ukuvala nje ngomthandazo mfowethu uNkulunkulu akwenzele umusa baba igama lika Jesu Kristu I pray for my brother ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha njengoba seshela ubufakazi the testimony yakhe la abuya khona uNkulunkulu siyakuthandaza ngegama lika Jesu ba umenzele umusa uveza amandla akho ukuthi uNkulunkulu angahluleki uNkulunkulu oyingcwele ekukhulumeni kwakhe lobufakazi uNkulunkulu onamandla ngiyathandaza uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha menzele umusa
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu vela ke nasempilweni yakhe njengoNkulunkulu ongahluleki ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Menzele Nkosi after sekhulume lobufakazi uNkulunkulu oyingcwele umvulele iminyango uNkulunkulu na yonke evalwe yisitha ngegama lika Jesu, kanjalo neminyango yokuba tempted uNkulunkulu oyingcwele umnyango wokubuyela emuva mawuvale Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mupheke Nkosi amandla okuqhubeka nempilo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray in Jesus mighty name, amen. Amen. Futhi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu my brother, uNkulunkulu ke akugcine egama lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane bami, ngicela sihlangane lapha comment section ngizwe ukuthi nina nithini. Izwile le testimony mawukuthi mhlambe lento ekhulunywa la ikakhulukazi bazalwane, this is a challenge ekuthenini ukuthi we need to pray even more harder. We need to pray. Mhlambe even lapha ku comment section just type uthi nje the name of Jesus, the name of Jesus. Type the name of Jesus, the name of Jesus. Bazalwane bami, this testimony must make you ukuthi go and pray. Yabona ukuthi kwenzakalani lapha emkhathini. The devil is not happy. uNkulunkulu kanicine sibonana ku episode elandelayo. God bless you. Thank you. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.